darsu 7 faslun 8 kamin hajul muslim السادس عشر سبو جيغون تسوية الصفوف كفيو نقول صفاجدي يسن هنا ودا سنة للإمام ونن الإمامون هنا سنة نام والمأمومين إباء بنفو تسوية الصفوف فيو نقول صفاجدي وتقويمها هو فيو نقول إكوغوتون حتى تستقيم هذه فيبا دي فوتون ديرا إذ قد كان لاتك رسول الله الرسول نلاد الله صلى الله عليه وسلم يقبلهم فيو تتين على الناس يبين sidar nama gasi waya kul be maka tarasu singondire wa tadilu foto ni ko don hibbonire legoy waya bulu be maka noko ko sawu sufufakum feppindire safaji monni fa ina tasfiyata sufuf anden feppindire go safaji de min tamam sala ko jaadu e timminay don julde de wa gala be maka la to sawunna sufufakum he ko begoy feppinon di safaji aw la yukhalifanna allah ma dum do alla lutindira bayna wujukum akunde gecha monne wa gala be maka ma min khatwatin ala e palande azama burde mawnude ajuran joddi min khatwatin immorde ha hewtiti palande mashaha rajulun de neddo yaari ila furjatin faade uddugol yolde fi saffi e sappa wengol fasadda uddi yolde ne kono non don kadi faamen no wodi yimbe buyi dogay be iwa kadari don yaha uddoya yolde nde tawata nafi unditi nde mabbe dum ko anyangol dimmoju mo mojjere si yonde den udditike yesami abdullahi kala accu min mi yami uddande ko min alla arsiki avance gol ya e safawle yeso wongol fi baraji din dudu tajutugol ma iwdon yaha uddoya yolde wonde yeso an ellaji din no don gogo ayida nallan ko idan da hore makon didi huccugol ibula on seeda hino don parce que sino ko fewndo ma tout juste awtata qibla kono stay woni nde wontirani ma kanano ma ka nyamo andi ko be nyottora ka nyamo haray do hida woputude qibla donc watte hili jim on no yewten al masbubu fi odo adado ka julde ko honno o bran sorta ko honno warrata alif awalan aranun dun dukhuluhu natugol makko mal imam wondude imamon ala ayi halin e kala al hal ka taw imamon ko yo branso buy aray tawa imam no kataya in akimi daro mi anda sibe salmina yoni mahsibe ba immotodi no ko yonti baraso ka tawi don idha dakhala al musalla si julo onati al masjid ka julirde o wajada salata o tawi julde den qaimatan de darnama wajab alay haray ko waddimo an yudkhila ko de onata tafawran henya ma al imam wondude imam ala ayi halin e kala al hali wajada mo tawi imam imo raki'an aw sajidan aw jalisan aw qa'iman foti imamu no turi no sujji no jodi no dari ko yo tawto ali qawli alayhi salatu wassalam ida atahadukum si goddo e modon ari as-salata ka julde wal imam o tawi imamu ala halin no e hore al hali falyasna'uhu kama yasna'u al imam woni huwirde no rawahu tirmidhi وفي سنده ضعف إنه تقردن اللؤير غير سيوناتون أن العمل عليه نقول لتلقوا حديثون عند جماهير العلماء إجونغو مزوريتي جو مرابي غندبين إنه تابتي لما عدده سبكو تيد إنكم أو في الليل من روايات أخرى إمرد في الليل جيغو ثانيا إمون سبوت الركعة كتابو تقر darnenen bedirake ruku sabu hewti tagongol ka ruku tasbut hino tabitira arrakatu darnde on tiginde wonde o hebinde lil ma'mumi wonande baawojo alma don ida adrakal imama so hewtitike imam on rakian hino ru'i faraka ru'i di ma wondude imam on qabla an yarfa'al imam kadi imam on bantade mi ruku'i wa karuku makko haray o hebinden don darnde kono non attention no wodi wobbe be innayo be yawruku be lutondire imam on kambe be wadde Allah ko bar be turo imam no wiide sami Allah liman mi da banto tawta baawo ben kanyum bantaki taw turo da e ben don banto ko ya andu na baawo be mon ma julnude na be nyentinta ko imam si tay imam deke tun o bantike ma on fotti mo banta da yawde ko tawata be da turo don ko ya andu dum o kalima darnde ne paske na kambe o ma julnude buy kadi no farjude don on fami li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabma kun laado idha ji'tum sawari ila salati kajulde wa nahanu on tawi min sujudun meden sujji onon kadi fasjudu wala ta'udduha kono tan kontudun no shayna yunde wa man adraka ruku kala non ardo hewtiti ka ruku faqad adraka raka ray on don hewtiti ke darnde den few salisan tatabun qada'u yubugol ma fata kun ko fe'i ba'da salamil imam bawo imam on salminde
إذا سلم الإمام سي إمام سلمني يقوم المأموم كيو إمو كسان باو جون tawdo ko adado li gada fi yobugol ma fata gon ko futore min salati modde julde makko ne wa in shasi fala jala wada ma fata gon ko futimo wa akhiru salati ta ko don sakitorde julde makko ne li gawli sallallahu alaihi wasallam sab makko ne laado fama adraktum kala ka hewtiti don be fasallo jule wa ma fatakum kala ko futi on fatim mutimmine falaw adraka rak'atan saywni on tigi hewtiti ke darne min al maghribi ka futuro masalan misal qama ko yo imma faata o totta o adda bi ithnaini de didije al ula arandere ndem bil fatati was sura fatiha simore wasanatu dimmer ndem bil fatati faqat wada fatiha tun thumma tashahhada rifti o tayyo wa in shasi mafala jala wada ma fatahu konko futimo awwala salati o tadun don arande julde makko ne simo fala contraire li gawli rasul sabma ko ne laado fi riwayatin ukhra sabu riwaya go be maki ma fatakum kala ko tawdon fe idon fabudu yobe a don hare ko wattugol ko adi yulude kon don wonta sakituru ko don compliqué on woni ko dum da buri sellude ko don kadi buri welde fi walayno fawimo fa in fatatuhu stayoni fe irimo rak'atun dande min al maghribi ka futuro gama immo fata wadda bi rakatin darne bil fatati fatiha wa surati simore jaharan o fenyina kama fatatu wono fe irimo non net thumma tashahhada rifti o tayyo wa sallama o salmina wa gada dhahaba gomdi yari ba'dul muhaddiqina yoga e haqingino be pijidin min halil ilmi imorde jomirabe gande ila anna kauna faade wonde laata gongol ma yudriku konko hewtiti yaji alhu yo wadu dum don awala salati arande julde makko den ko dum buri labede arjahu ko dum buri jiccude ko dum kadi min kadi mi tawti rabi anna yabunnu qira'atul ma'mum ko jangugol bawo ben khalfal imam bawo imam no hani ka hana la tajibu o sheikhu jo windo do ne deftere do andi kol mas'ala mo andanda hore ma khilaf no mudu amma kanko abubakar jabir jazairi o inni waddaki alal ma'mum do bawo ben alqira'atu jangugol fatiha idha kana silatuka fi salatin jahariyatin ko julde fenyintede bal ko ni sannu lahu ko sunnina namu al insat ko de yugol hokko wa qira'atul imam jangi imam majziyatun yona naymo mujziyatu lahu ko yona nay dum mo de kawli sallallahu alaihi wasallam sabma ko ne laado man kana lahu kalamu latani dum imam fa qira'atul imam haray jangi imam lahu wonande mo qira'atun ko jangi wa gawli e mako makko malikon hebilan unaziul qur'ana mido podondira e modon de alqur'anare fantahan nas on sayibe ben haditi acciti an yabura wonde be jangata fi ma yujharu alayhi e kala ko fenyinta kun e mudum assalatu wassalam nelal allah wa gawli e mako nelado inna ma ju'ila al imam ande ko imam wadi dali yo tammabe ko fi yo timminire fi yo nyentine fa idha kabbara so habbiri fa kabbiru wa idha qara'asi o jangi fa ansitu de ye wa ida sonatu annahu kuni yusannu lahu yusunnina namo an yagra ande o jangata fatiha fi ma la yajharul imam ender den dadde de imam fenyinta fi mudun jangi gon kama yustahabbu lahu wa yidila namo an yagra al fatiha de o jangata fatiha fi sakatatil imam ender de yande imam bimana julde fenyinta ne si imam surni fatiha de iti dum gokku haray don kadi wo hino sunnina namo yo jangu fatiha khamisan jabun la juzu dagota ko adkhulu natu fi nafila nafila idha uqimatil farilda si farilla darnam julde farilla den darnama inna mi profite do mi ruya didi taw kami tawi be o mi tokko yo don no dum alato la juzu dagota ko an yadkhulande o natata fi nafila ka nafila idha uqimatil farida staywani farilla on darnama wa ino uqimat farilla on darnama wa tawi kanko fi hay mo nder nafila on qata'aha ko yo tawi nafila ko yo tawi non direct o salmina o tokkito ka farilla illa anta illa ta'gid istayuni o lannali fi budar rak'atu darnene bir rafi sabu bantago min ruku yugol ka ruku wa illa si ona dum stay o lanni wadu de ruku o bantike si budda darnede hare atamma ko yo timmin darne don o watta wonde go gado salmina kono khafifatan harakono rabbidi do najutingol li gawli alayhi salatu wassalam ida qimati salati si yulde den darnama fala salata ala yulde wo ala illa al maktuba sona on farilla don sadisan jega bundum man uqimat alayhi salatul asr wa huwa lam yusalli zuhra
kala on mo darnana e jungo mun julde alansara tawa non kanko julali fana taw konno warrata waqtalafa eno lutondiri ahlul ilmi jomiraɓe gande ɓe fi hukumi e nder ñawre malla mi salli zuhur aw mo julali fana waga ɗo qimatu gomɗi non darnama salatu asiri julde alansara eno lutondiri konno warrata fal yadkhulu est ce que o naatida e mal imam wondude imamon bi niyyati zuhur ta kanko ko anniye fana ɓe kañum ko alansara ɓay julɗe ɗen fof ko gotum ɗen ɗon ɗiɗi est ce que o waɗay ɗum wa ida sallama si imam salmini qama o immonon fa salal asra o juula alansara aw yadkhulu ka o natira bi niyyati al asri ko anniye alansara fa ida faraga so gayni qama o immo fa salla zura o juula non fana wal asra alansara ma ande wotre bi mana o anniyo ko alansara on julde be juula ha be gayna o darna o juula fana o darna o juuli to kadi alansara mo julno est ce que o warray wano ɗum ɗa ka o warray wano ɗum ɗo ɗon no lutondira muhafazatan karenago ala tartibi fi rewnidirgol waqtuji ɗi walawla qawluhu sallallahu alaihi wasallam sonano mako ne laaɗo kaɓe makon fala tahtalifu wata lutondiri alal imam e dow imam o haray la kana laatoto no dukhuluhu natugol makko be niyyati zuhur anniye fana awla haray ko ɗum ɓurno hanude modi laɓe ɓe juulida ɗen darɗena ha gayno salmina wimmo watta alansara to kono ni laaɗo maki taw lutondiri imam mo fal ahwatu haray ko ɓuri wondude rentagol kon idan on tuma ko onno an yadkhula ko nde o natirta bi niyyatil asr ko anniye alansara fa ida faraga sinelaɗo gayni ma ɗum imam on gayni faqama immo fa salla zuhur juula fana wal asr o watta kadi alansara wa salatu julde makko ne mal imam wondude imam on kon ɗum ɗo wonanimo ko perdi allahumma la takunu lahu nafila ɗum ɗo wontanaymo nafila sabi an jeeɗiɗa ɓum ɗum la yusalli juulata khalfa saffi ka ɓawo saffewol ha daw kanko ɗum goɗɗo tun yata ka ɓawo saffewol to juula la juzu dagotako ko laal julde makko nde jaɓetake de no na ɗum wiya ko dagotako ko labaka legoy awa lil ma'mum wonande ɓawo jom an yaqifa nde o daroto khalfa saffi ka ɓawo saffewol to ha daw kanko tun fa in waqafa so o darike muhtaran ko suɓiɗo bi mana ko volonté ko fiwigol tum ñalatarade takko maɓɓe tawi ko fin ɗon kanko ɗum o daroyke to haray fala solata la waray julde ala nama fiw li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo li rajulin wonande gorko salla juulunoɗo khalfa saffi ka ɓawa saffewol ha daw kanko tun ne laaɗo maki istaqbil salataka immo fillitoɗa julde maɗa nde fala salata julde halana limun faradi wonande on weddiɗo khalfa saffi ka ɓawa saffewol kañum tun wa in waqafa so darori ala yaminil imam kasengo nyamo imam fala basa illa la on fami saminan jetata bunnu as-safful awwal ko tawgol ko saffel aranongol afdal ɓuri moƴƴude yustahabu no yiɗa ali yitadu tinnagol moƴƴo fi salati ka julde fi saffil awwal fi daragol ka saffe aran wan yaminil imam e ndergol saffel kadi kangol kadi ngol ɓurdi e fi dararagol hella kasengo nyamo imam o li gawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne la inna allaha allah wa malaikatahu yusalluna hibe juula ko ɗum woni hibe du'ano lego ala saffil awal saffel aranongol qalu ɓe ya rasulallah qalu sahaba ɓe ya rasulallah wa ala thani ene ɓe du'anoto ɗimmol kadi wa fi salisati e tataɓongol qala ɓe maki wa ala thani he ɗimmol me kono ɓe confirmal fi tataɓongol saffewol ngol legoy wali gawli sabu mako ne sallallahu alaihi wasallam khairu sufufi rijal ko ɓuri moƴƴude saffeji worɓen awwaluha ko aranongol wa sharra ko ɓuri bonde maji fo akhiruha ko sakkitorongol wa khairu sufufi nisa'i ko ɓuri moƴƴude saffeji sonnaɓen kañum kadi no jangirno ɗen non nanen ka darsu 5 akhiruha ko sakkitorde maggol maɗum ka darsu 6 wa sharruha ko ɓuri bonde maji awwaluha ko aranongol o gawle mako makko inna allaha no allah malaikatahu yusalluna ɓe du'o ala alladhina yiduɓe ala mayamini sufufum ɓe kan ñaame kasengo ñaame saffaji ɗi o gawli e mako ne laaɗo e taqaddamu kon yo arde fatammu bi timminirollam walegoy are ñembollam wal yatamma bikum yo timminiri on onon kadi ko ɗum woni yo ñembo on man wara ko ɓe iwtira ɓe ɓaawmo si tawi noon ko min ñembuɗon kamɓe kadi ɓe ñembilan ton ko neɓa ñembindirede haray ko reeso daɗuɗo ko reeso foluɗo kono so tawi woni a ñembinimo ñembinali nelaɗo haray ɗon ko dansere wala